Hello. Hello. Oh, good morning. Isa. Yan ba pinaka-kemro re? Ano na babu kiro sa mistake ko. Ouch! Bro, yan rin pinaka. Yan. Pinaka pa kali mo nagjirimay ko sa maraw sa nga ko. Sa rilan nung jirimay na ko. Tamatang ko na mga bata-bata sabi, kamu ko pare. The weather in Suva right now, Babu, blue sky and fine weather. Very nice. But cold in the night. Kau satu kuna be Rocco. I like cold nights, Babu. I like cold nights. Iya, antina. Mem bata-bata ng bungi, koi kong gay mo, diba? I really like it, Babu. Kandi na naman gani? Yeah, kau sa time sa bata-bata ng bungi, I like it. I sleep well in the cold nights. Kaya nga yung may Kelly. Kaya ko sabi, kamoko. Ano ba kamoko? Kito sa angkasir, sasingay kita ka na talaga. Gase nga idake, taiga ira ko. Koy kering bata-bata ng bongi. Andra ko. Ano binakatadingo, Andra. Ada ba sa tarong ako ko? Siya nga ko tarangon chiko ko sa bata-bata kiri sa kamoko chikondungu. Are, tumatang ko sabi kamoko chiko. Kamoko ndungu me lagi ko ndungu. Bata na suba sa arong ko sa very lovely na may gali. Very lovely, fine weather. Babu ko time kau sa andra na matakalila 3 o'clock in the morning. Kau sa andra kau look up into the sky. Kau sa reda na all the stars. Kau sa tukono, today it's gonna be a fine day in Suba. Ngori. Binaka. Koi ko sabi kila whether it's gonna be a fine day or not, Babu. Koi ko time yanra na mode. Koi ko reda ke lomalangi. Kebuka koi ko sa reda na kalo. Anggo sa sign nindona fine day. Ndraki binaka na bano. Dina. Are may kiling ko sa dachi ko na matanang kaysa tuko na beo reda na kalo. Pero reda dake wango reda tale na bekang awali ka. Ay. Sa sinrali reda na kalo na bungi. Re maning sa dachi ko na matana. Ko sa talanga sa tuko na sa nakaga. Koi ko update take ito mo what's happening in Nandi? What's happening in Nandi this week? Oh, binakapagali yan binakatamata kaya yan sa barong ko sa nangonong ko. Dala binakamay na yasa sa makaraan ko. Doon na tapong ko na. Bose ni, tama na ADB, bose niya sana naman yan. ADB ng bose niya sa sangay. Ang ko ng bose ni Asian Development Bank. Ano naman yan na. Ko sa ko na ng bose na meeting na. Meeting. Bose ni Asian Development Bank. Doon conference. Sa very awesome na ngonong ko Nandi. Na obisa sa wadawi iwa bog ko sa na ira na bulang sa la ko may ira na may baleta na meeting. Aten taka na IDB ira sa pikpik ira ko na hotel. Hotel ha. Namay na wanga buka ni Rara. Wanga buka ni Rara. Na wanga pik kontra siguro to na hotel sa bengo na sa wi ko na obisa ike. Very ya. Sabi to ko na tamata kede warong ko na ngono go dambimbi may nandi. Garo na chiko na traffic pa na baleta na delegates na lako wabok chiko. Sa kita bagi kami na delegates sa lako may na ADB may tanong taka chiko. Baleta na Labo EBT. So you should tell all the delegates coming to Fiji for the ADB meeting. Right. Kala korto sana sumo may banarana ni wanga buko korto na revang ko na ulu ni banua Babu. Korto sana redan na sleeping giant. So you should tell them what's up on the mountain. As soon as they come out from the aeroplane, check out Salakoma Itumba, they'll be looking, Fiji, lovely place. Got it. Lovely weather. Kaya sa mga tour guide. Kaya may tour guide. Kaya kortong kay rebang ko ng dala na itake. Ina ulo ni bano ang reda na sleeping giant may nadi. How are you gonna tell them in English? In English, I'm gonna tell them, Michael, that is one big tamani the Tobuto sleeping on the mountain. Big tamani Tobuto sleeping there. Tamata kitele mo bata kay Michael, just like Michael Rando sleeping on the mountain. Orto nagay tarangi ko, why you duck? Tarang ba? Why you duck? Tama why you duck? Kita lebo na sansa chigo. Ito beti nga chigo na san kito sa Jefa bakalelay. Ilay. Asa ko bat ni Michael?
Dona history sampai lako. Are go mageli. Iya. Go na ila kenda kita reda nangono go sa lebu na bulangi sa chingo paleta na ADP na. Iya. Lebu taranga na bulangi. Kita reda bango na irasa kita lako chiko na motkani madini tu na. Ngai kila tamata kede bula kakaila chiko bambula beda bula irasa yale ngapango baleta na ofisa sa chiko ile yelio roto sa chiko na VIP motoka sa lako chiko na ina ngona roto sa lako chiko sa na me traffic me clear mai kali wei bakandua wiu yani wiu mai na yu rigori na siren ni motopai na right Di yo kila na turang go daka chiko na bong Sangay suka saranga. O kila ko mani grok siyon dek na bono ni job. Iya. Kila na siyan rambongi. Iya. Kila yan rambongi to kila ko ngi. Ni sa obis sa to ko na meklia to na Gonzalo. Iya. Berita na nandi ko mekila na ngono ko Gonzalo binaka. Iya. Vengo na tego mo mana wanga bukan ni rara bakan boy denarau. Jadi mo to ko na zina. Iyo na wabisa sa line wa mo kisarangai ramen me lako tunga na tamata me kuni traffic jam. Oh, okay. Iya sangga suka mana turang anggur na takata kasarere nguni anggur na lebu sala ko chiko nangon sala. Go fotole bu ngai rano bor fotole bu ko duri tuka. Iya. Oi. Duri tu ko klasi bamba kaningon. Gai lako mai na diplomat me pasi bangona motokan ko na wabisa sa lako tunga. Gay kinala ko sa tarobi ko na moto kango. Sa duri sarang maningon sala saranga. Stop. Kele na office, kele na diplomat. Na kinala to na office, min doon misa lakto nga. No ba kila na moto kan tabat ng gorta ta lako saranga ta kir tukina kango. Sama ni bitaso mo na ma ilo na diplomat. Iya. Kira-kira sarang ako na turango. Brother, you bring any duty free? Koko sare na motoka ni obisa salak mai na motoka sa kila ko one diplomat from overseas salak mai ng bosengo. Paisa. Paisa sarang kira Rara na bortera stop taka sarang anak traffic ko ka. Lago sana tuki sarang. Kaya lang may nabisa sabi, hey, ano ba? Awa. Kailang ko na ito diplomat yung tamat-tabi na ka. Iya. Sambiso mo na ililo na diplomat. Bisa mo na ililo sinbero ko. Brada, kir. Sibe na ni grok ng bungi. Ikutumay so na duty free o kir. Welcome to Fiji. Sabi ito ko na berto na diplomat. Welcome to Fiji. Nabali. Okay, Mike mo. Okay, Babu.